Hvala vam što ste i danas odlučili da gledate Komparativ. Mi nemamo komplekse, iskreni smo i brinemo o srpskoj kulturi. Znači, na istoj smo talasnoj dužini. Održana je svečana sednica Saveta opštine Kumanovo povodom Dana oslobođenja grada. Na sednici su prisustvovali svi zvaničnici opštinskih institucija, kao i brojne delegacije s bratimljenih gradova i drugi gosti iz čitave države. Dodeljena su i najviša priznanja u vidu novembarske nagrade najistaknutijim pojedincima i institucijama. Veliki broj naših sugrađana odvažili su se i suprotstavili najvećem zlu 20. veka i uzeli aktivno učešće u narodno-oslobodilačkoj borbi i izborili se za slobodu. Za našu sreću imali smo mogućnost da upravo zbog toga rasnemo i obrazujemo se pored savremenika Drugog svjetskog rata kako bi mogli da čujemo njihove životne priče i na taj način razumeti važnost reči sloboda, samostalnost i nezavisnost, rekao je Maksim Dimitrijevski, predsjednik Saveta opštine na svečanoj sednici na kojoj su dodeljena priznanja i novembarske nagrade povodom 72 godina od oslobođenja našeg grada od fašizma. Советот на општина Куманово ќе продолжи да носи едногласни одлуки во интерес на нашите граѓани, и тоа водејќи се од начелата на транспарентност и еднаквост и можности за сите. Реални услови за политички надпревар на сите се со цел да се создадат подобри услови за урбано и достоинствено живење на нашите граѓани. Евроатлантскиот пат е приоритет за Република Македонија. Исполнување на европските стандарди е приоритет за нашата општина. Денеска сме на картата на Европа, утре сакаме да бидеме составен дел на тоа големо семејство. Gradonačelnik Zoran Damjanovski je u svom govoru potencirao da se Kumanovo sa ponosom seća slavnih dana i da svaka naredna generacija daje svoj pečat i učešće u razvoju grada. On je stavio poseban akcenat i na proces decentralizacije. Nas особено не загрижува застојот во процесот на децентрализацијата на локална самоуправа, што е едно од клучните системски прашања, исто така не загрижува и застојот во развој на целокупните демократски процеси и состојби во нашето општество. Застојот во владењето на правото и слободата на граѓаните, длабоката партизација на сите државни институции и сите состојби кои не далечуваат od demokratskog pad i će korenje našето opštество od evropskih integracija. Ispred prisutnih obratili su se i savjetnici, predstavnici različitih etničkih zajednica, među kojima i pripadnik srpske manjine u gradu. Naš grad je dokazao kako se može razvijeti multietničnost, zato što u njemu žive Makedonci, Srbi, Albanci, Vlasi, Turci, Romi, Bošnjaci, Hrvati i drugi. Kumanovo zna kako ujediniti svoje građane i omogućiti im bezbedan i miran život. Ove godine dobitnici najvišeg opštinskog priznanja su Radio Boom i Udruženje građana Kumanovski akcijaši zbog svog učešća u lokalnoj zajednici na polju ekologije, zatim Miroslav Krstevski, Ramo Rušidovski iz oblasti kulture, Nedžata Čifi, dugogodišnji novinar, trener atletskog kluba Filip Kolevski, Verica Petrovska, spisateljica i Vajce Iti, direktor Kumanovske podružnice javnog preduzeća Makedonskih šuma. Ова награда е награда за сите наши слушатели и ова награда навистина ни значи многу, едно големо признание дека навистина Радио Бум ја достигна целта за тоа зашто и беше направено ова радио. Ќе им се заблагодарам на сите наши слушатели, ќе им се заблагодарам на сите наши граѓани. Ова награда уште еднаш ќе кажам дека им ја посветувам сите нив, им ја посветувам и на моето семејство. Ова пред се ме радува што конечно и новинарскиот труд се цени и се вреднува од некого. Ова дава и поголем стимул и мотивација да работиме и понатака, да бидеме коректни и во сите ситуации да издегуваме навистина со ведрина и со уште нови успеси во новинарската професија.
а воедно и честитка до сите кумановчани за денот на ослободување на градот. Тоа е потврда за сиот овој вложен труд и признание, значи кон мене и кон атлетскиот клуб. Тоа меѓу друго значи учество на 4 европски првенства, на 5 европски купови, на европските олимписки игри во Баку, 17 рекорди само во последниве 2 години. Ова година 7 меѓународни медали и тоа е воглавно од генерација што уште трае, значи допрва треба да очекуваме, така да мислам се дава поддршка на сите тие деца. Мене ми е мило, не само заради мене, туку заради тоа што еве се дава отчет спрема атлетиката и спрема сите тие индивидуални успеси што ги постигнаат децата токму од овој град. У оквиру свечане седнице доделени су и захвалнице истакнутим поединцима. Седници су присуствовали и велики број гости из братимљени градова, из амбасада, представници војски и полиције, бивши градоначалници, представници Савеза бораца и невладиних организација. Povodom Dana oslobođenja grada potpisan je memorandum o saradnji između opštine Kumanovo i Maribora i Novog Sada. Cilj ove saradnje je zajednička strategija i izgradnja programa i projekata koji će poslužiti za poboljšanje ekonomskog razvoja lokalnih zajednica, kao i kreiranje projekata koji će biti podržani od strane međunarodne zajednice u različitim sferama društvenog života. Меморандум о сарадњи потписали су градоначалници Куманова и Марибора, Зоран Дамјановски и Андреј Фиштравец и заменик градоначалника Новог Сада Срđan Кружевиć. Вишегодишња сарадња трију општина резултирала е трипартитним уговором, чиј е циљ продублјење узаемне сурадње у свим областима друштвеног живота, инфраструктуре, образовања, социјалним сферама, културе и спорта. Суштината на меморандумот е тоа што ние преку овој меморандум ги изазуваме нашите намери за соработка во областа на локалните проблеми, а тоа е локалната инфраструктура, социјалната заштита деца со посебни потреби, образовните процеси и пред се културата и спортот како едни од сегментите кои се најзастапени во нашите соработки. Град Марибор ќе следеće године организовати конференцiju koja će biti posvećena iznalaženju rešenja lokalnih infrastrukturnih problema putem zaštede. Moja orijentacija i orijentacija kolega je da dovoljno smo pametni da na protokolarnoj razini nemamo problema, ali bitno za okoline iz kojih dolazimo je to da radimo konkretne poslove koji su dobri za naše okoline. Zbog toga ćemo u iduće godine, prije ljeta, napraviti konferenciju gdje ćemo tražiti mogućnosti projekata koji se mogu financirati kroz uštede. I to je nešto što je, mislim, i u Novom Sadu, i u Kumanovu, i u Mariboru, nešto i u drugim gradovima što je dobro. U 2012. godini Maribor je bio evropska prestonica kulture i na tom je nivou grad razvio intenzivnu saradnju sa zbratimljenim gradovima i prijateljskim opštinama, kažu nadležni. 2021. godine za Evropski centar kulture biće izabran Novi Sad. Kumanovo je već niz godina u sjajnim prijateljskim odnosima sa Novim Sadom i mislim da je došlo vreme da konkretizujemo te stvari. Prvo kroz ovakav jedan memorandum, odnosno sporazum, a posle kroz neke stvari koje će biti konkretne. Mi smo naravno otvoreni za svaku vrstu saradnje. Ono što možemo da ponudimo i privrednicima iz Makedonije i iz Slovenije jeste bescarinska zona sa Ruskom federacijom i sjajne uslove koje i mi kao grad i Republika Srbija dajemo investitorima, da otvorite neke svoje pogone kod nas i da to tržište koje je ogromno, a to je rusko tržište, iskoristite kroz tu bescarinsku zonu i saradnju koju mi imamo međusobno. Naravno, ono što je nama jako važno jeste da zajednički zaradimo neki novac, da kroz neku mogućnost u predpristupnim evropskim fondovima zajednički nastupamo i da koristimo iskustva koje je Maribor imao i smatram da je ovo jedan sjajan sporazum ukoliko budemo nastavili da sarađujemo na ovom nivou, a ne vidim razlog da to ne radimo. Odmah po potpisivanju memoranduma, delegaciji iz Republike Srbije i Republike Slovenije u društvu prvog čoveka grada Kumanova ostvarili su posete značajnih kulturno-istorijskih spomenika u gradu.
Lokalni koordinativni savet održao je prvi radni sastanak na kome je diskutovano o razvoju prevencije socijalnih rizika u opštini Kumanovo. Formiranje ovog tela je deo regionalnog projekta socijalnih prava ranjivih grupacija, koji je podržan od strane Nemačkog internacionalnog udruženja o saradnji. Stvaranjem programa razvoja prevencije socijalnih rizika biće omogućeno mapiranje socijalnih problema kako bi lokalni činioci i dalje mogli pomagati građanima. To je bio cilj prvog radnog sastanka novoformiranog lokalnog koordinativnog tela za razvoj prevencije socijalnih rizika u opštini Kumanovo. Članovi ovog tela su predstavnici 22 institucije, među kojima iz državnih ustanova i organizacija, zatim urbanih mesnih zajednica, opštinskih škola i ostalih činitelja. Sve relevantne institucije preko njihovih predstavnika daće svoje mišljenje i preporuke koji će biti prezentovani u okviru ovog programa, kaže Ivana Kostovska, savjetnik socijalne i dečije zaštite u opštini Kumanovo. Po njenom mišljenju, ciljna grupa će biti deca koja prosjače. Odeljenje za zaštitu dece i njihovog zdravlja u odnosu ove kategorije dece već je započelo sa aktivnostima. U tom smeru ostvaren je prvi susret sa predstavnicima policije i Centra za socijalni rad. Наша препорака е да биде прва целна група, бидејќи секојдневно се соочуваме со деца на улица, значи кога поминуваме од работа, било како, значи сметаме дека можеме да помогнеме во однос на таа категорија. Тоа не значи дека другите категории нема да бидат опфатени, ќе бидат опфатени сите ранливи категории со кои се соочуваме во општина Куманово. Više od 500.000 građana Makedonije živi na rubu egzistencije, zbog čega su primorani da preduzmu mere za poboljšavanje uslova za život, ali i rešavanje socijalnih problema. Opština je preuzela inicijativu subvencioniranjem troškova komunalnih usluga najugroženijih građana. Za tu namenu izdvaja iz opštinskog budžeta na godišnjem nivou oko 22.400.000 dinara, od kojih 700.000 jednokratne novčane pomoći, 180.000 za inkluziju romskih dečaka u predškolskom obrazovanju i 1.500.000 dinara za potrebe dnevnog centra za građane sa intelektualnim problemima, Poraka naša. A isto tako, finansiraju se i projekti opšto korisnog posla, rekao je Zoran Damjanovski, gradonačelnik Kumanova. Ние делуваме до сега само куративно. Значи делуваме во насока да интервенираме во дадени категории со еднократни подршки, со некои минимални субвенции во некои области од комуналните дејности, што на некој начин не ја подобруваме генералната слика на социјалната стратифицирана група. И тоа се покажа дека е повеќе популистички, отколку темелно и фундаментално решавање на проблемите во општеството. Formiranje lokalnog koordinativnog tela razvoja prevencije socijalnih rizika je deo regionalnog projekta o socijalnim pravima ranjivih kategorija uz podršku Nemačkog internacionalnog udruženja. Nalogodavac projekta, koji će biti implementovan u 5 projektnih regiona od 2015. do 2017. godine, je Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj. S provođenjem ovog projekta očekuju se bolji uslovi socijalnog rada na terenu na lokalnom nivou, poboljšanje kapaciteta lokalnih činitelja za procenu potreba ranjivih grupa u njihovim zajednicima, ali i povećanje njihovih kapaciteta o identifikaciji i apliciranju novih izvora finansiranja. U okviru projekta Uključenje žena iz etničkih zajednica na berzi rada organizovan je socijalni dijalog u kružnoj sali u objektu gde su ranije bile smeštene sve političko-opštestvene organizacije. Projekt je finansiran od strane Evropske unije, a za njegovo sprovođenje zadužena su KER iz Nemačke i ženska građanska inicijativa Antiko u saradnji sa lokalnim organizacijama. Tradicionalne norme u određenim zajednicama, ali i nepovoljni uslovi za rad koji nudi biznis zajednica u zemljama Balkana, među kojima i Makedonija, najčešći su razlozi što žene nisu aktivni aplikanti za bilo kakav posao. Do ovih je zaključaka došla organizacija KER iz Nemačke, sprovodivši projekat Uključenje žena iz etničkih zajednica na berzi rada. U okviru ovog projekta u Kumanovu je bio organizovan socijalni dijalog u prisustvu nezapošljenih žena iz grada iz različitih etničkih zajednica, koji su imali mogućnost istaći probleme sa kojima se suočavaju prilikom podnošenja zahteva za posao.
Projekat se konkretno suočava sa vrlo slabim interesom samih žena za učestvovanje kako u obukama, tako i u traženju posla. Sad tu ima mnogo faktora koji utiču na sve to, a jedan od faktora je i ta neka biznis zajednica u različitim opštinama, uključujući i Kumanovo, koja ne nudi adekvatne radne uslove i zbog toga žene, recimo, ne žele da aktivno traže posao zato što prosto ne mogu da zarade više od onoga što primaju ukoliko su korisnice socijalne pomoći. Projekat se realizuje u 5 opština, a u Kumanovu će obuhvatiti 50 žena iz etničkih manjinskih zajednica i bar 10% makedonskih žena koji isto tako spadaju u nekoj od ugroženih kategorija, kažu iz organizacije. Generalno žene na Balkanu su vrlo neaktivne u mnogim aspektima njihovog života, a to uključuje i aktivno traženje posla. Sad, ja sam napomenuo neke od faktora koji ih sprečavaju, kao što su tradicionalne norme, kao što je biznis zajednica, to jest uslovi koje poslodavci nude za žene, ali generalno je žene u Makedoniji, a rekao bi i na celom Balkanu, su vrlo neaktivne u odnosu na zemlje Zapadne Evrope. Vlada Makedonije, kao što je biznis zajednice, trebaju da daju svoj doprinos kako bi na neki način poboljšali uslove žena za zapošljavanje. Ovaj je projekat finansijski podržan od strane Evropske unije pod menadžmentom sektora za centralno finansiranje i potpisivanje ugovora. Projekat sprovode Care Deutschland i ženska građanska inicijativa Antiko u saradnji sa lokalnim udruženjem Florence Nightingale. Projekat je započet u januaru ove godine, a njegova će implementacija trajati do jula sljedeće godine. Košarkaši Kumanova upisali su 3. pobedu, a drugu na domaćem terenu u okviru Balkanske Bibl lige, pobedivši ekipu Kožuva rezultatom 84-76. Ovom pobedom ekipa iz našeg grada zauzela je prvo mesto u ovoj konkurenciji. U međuvremenu, svi su u iščekivanju starta domaćeg šampionata koji kasni zbog nesporazuma na relaciji Košarkarskog saveza i klubova. Košarkaši Kumanova na svom su terenu zabeležili i 3. pobedu za redom u okviru Balkanske Bibl lige, savladavši rezultatom 84-76 sastav Kožuva iz Đevđelije. Utakmica je započeta vođstvom gostujuće ekipe, ali ubrzo usledila velika rezultatska klackalica. Prva je četvrtina ipak završena u korist ekipe Vrbice Stefanova rezultatom 17-22. Nešto bolju igru prikazali su izabranici Marijana Srbinovskog u drugoj četvrtini, kad su posle naporne igre smanjili prednost gostiju na poluvremenu na samo poen prednosti 40-41. Pomoću silnog navijanja sa tribina, kumanovski sastav je u nastavku utakmice dao sve od sebe, pa su odličnom igrom u zadnja 2 minuta preokrenuli rezultat u svoju korist. Na kraju, 2 su tima ostali bez poena sa linije slobodnih bacanja, dok sastav Kožuva nije uspeo da realizuje pogodak u samom finiš, pa je rezultat na semaforu obeležio pobedu plavo-belih rezultatom 84-76. Najbolji u sastavu domaćina bio je Danilo Mijatović sa 20 poena, a odmah iza njega i Stefan Živanović sa 19. U velikoj petorci sa dvocifrenim brojem poena našli su se i Miladin Peković sa 14 i Aleksandar Kostovski i Marijan Janevski sa 12 poena. Loše ga otvorio na preorod, znači gledajte, ne možemo da ga skršimo odpravo. Se razigrani, vidite, glavni igrači predsjed Đurasović i Amerikanecot, znači broj 7, ne znam kako se vika. Pogodija dosta šutevi i oni, teško brane sme, na koja беше najpotrebno, mislim дека бевме прави, си знамачивме за ова победа, морам да признам, а и очекував такво нешто, али победа си е победа и останува сега да се спремаме полека за Бероја. Kod gostiju sa 20 poena najbolji je bio Milivoje Mijović, dok su iza njega bili Nikola Đurašović i Kenon McNeil sa 18 poena. Сакам да ги пофалам моите играчи за стварно борбената игра што покажа на овој натпревар. Не сакам да кажам дека нашата или на Куманова екипа е поквалитетна. Мислам дека нијанси, поголем ротација на, да речеме, на македонски играчи во ростерот на Куманово
Kao što kažu, презадоволен сум од нашите играчи, сигурно дека ситни детали одлучија за овој резултат што на крајот испадна да не е вистина со таа разлика. Разликата сигурно идеално беше да заврши со 1 или 2 поена на крај. Дали за нас и ние да победивме, че беше сосем коректно, но не можам да кажам дека незаслужено победија екипа од Куманово. U grupi A ovog takmičenja za sad se ekipa Kumanova nalazi na prvom mjestu sa 4 pobjeda i jedina je neporažena u konkurenciji 12 ekipa. Predsjednik izvršnog odbora Demokratske partije Srba u Makedoniji, gospodin Boban Jaćimović, naš je današnji gost i vaš u Komparativu. Dobrodošli. Dobro vas našli. Čitam baš jutros da politika nije pubertetsko zaljubljivanje. Raskidaš vezu jer ti devojka kasni na sastanak. Politika je jedna ozbiljna delatnost, u stvari trebalo bi biti. Važite za čoveka koji je pre svega ozbiljan i zato mi je ovo bio šlagvort našeg današnjeg razgovora. Ozbiljan, ali i pošten i častan. Kao predsjednik izvršnog odbora Demokratske partije Srba u Makedoniji, recite nam nešto više o vaših dužnosti u partiji, pa ćemo posle nastaviti razgovor na potpuno prirodan način i iskren, zato što važite između ostalog i za iskrenog čoveka. Ovako, dolazim na danas kao predsjednik izvršnog odbora Demokratske partije Srba. Taj mandat sam dobio pred godinu i po dana, 2015. godine, jednoglasnom odlukom svih članova glavnog odbora partije. U politici sam ušao 2001. godine, u momentu kad sam osjetio potrebu da svoj ličan angažman da stavljam u interesu svih Srba u Republici Makedoniji. Znači, posle završenog mojeg obrazovanja, počeo sam da radim privatno i onda sam rešio da svoj angažman stavim u funkciji Demokratske partije Srba i 10 godina sam bio predsjednik i zamjenik predsjednik opštinske organizacije Kumanovo i sa te pozicije sam dobio mandat da obavljam jednu od najistaknutih pozicija u partiji, a to je predsjednik izvršnog odbora. Kao predsjednik izvršnog odbora dobio sam i tekako veliki angažman, znači unio sam jednu novu energiju, pozitivnu energiju u radu partije, jer moja odlika je da poštenje i trud i zalaganje za dobrobit svih da bude jedan slogan u narednom periodu, znači u obavljanju moje funkcije. Tako da smo uspeli da zaživimo i da osvežimo mnogo opštinske organizacije u Makedoniji i mislim da smo na pravom putu i do sada smo imali veliki rezultat. Na šta ste naročito ponosni kada su u pitanju neka dostignuća iz tog perioda? Pa, kao jedan od značajnijih momenata u mom prethodnom angažmanu i dosadašnjem, znači angažmanu je zajedno sa partijom smo uspeli da donesemo jedne važne i bitne stvari za Srbe u Republici Makedoniji. Znači, uspeli smo da obezbedimo da Sveti Sava bude proglašen za nacionalni praznik Srba u Republici Makedoniji. Potom uspeli smo da uvedemo srpski jezik u 3 opštine u Republici Makedoniji kao službeni jezik u radu saveta opštine. Uspeli smo sa zakonom da uredimo, da dobijemo agenciju za ostvarivanje prava zajednica i to za zajednice koji su ispod 20% u Republici Makedoniji. Uspeli smo da preko projekta Vlade Republike Makedonije i Vlade Republike Srbije da uspemo da izvršimo restauraciju i zaštitu spomenika na Zevarnjaku i dostojanstveno, znači, smo obeležili 100 godine Kumanovske bitke 2012. godine uz prisustvo najviših državnih gostiju iz Republike Srbije i Republike Makedonije. Možda je, znate,
kad neko zamišlja u svom životu šta je uspeh da postigne, znači ja sam presrećan što sam deo ove generacije političara i predstavnika politike i nosioca politike Srba u Republici Makedoniji, jer sam bio gost i sam učestvovao u obeležavanju značajnih datuma za Srbe u Republici Makedoniji, znači 100-godišnjice nekoliko važnih datuma, znači 100 godine Kumanovske bitke, 100 godine bitke na Bregalnici i sada ove godine isto smo obeležili 100 godine bitke na Kajmakčalanu. Znači to su neke stvari koji itekako ostaju trag i trajan, znači utisak u meni kao osobu, a mislim da i kod svih Srba u Republici Makedoniji. Prvo ste pratili svoj san, pretpostavljam, da postanete stomatolog i uspešno i time se bavite, a onda kako ste došli, kako uopšte jedna osoba, jedan intelektualac i građanin ove države, bez obzira je li Srbin i iz koje je nacionalnosti, kako uopšte dođe do ideju da, kako mu se rodi želja da postane političar? Rekla sam na početku da ste ozbiljni i da želite da postignete nešto za svoj narod. Ali mislim da postoji još nekoliko motiva. Pratiti svoj san lako je reći kada želimo da se ostvarimo profesionalno. Međutim, politika je nešto, čini mi se, izvan toga. Nije pubertetsko zaljubljivanje, ali je nešto što prvenstveno oduzima i suviše vremena za jednog oca, stomatologa, supruga i tako dalje. Kako uspevate? Pa, nosimo sa obavezama. Znači, stvarno nije pubertetsko zaljubljivanje, barem ne kod mene. Znači, u politici sam ušao sa mojih 30 godina, znači, već izgrađen kao osoba i zreo kao osoba i zreo i ono, znam šta hoću i znam i kako. Tako da, profesionalne angažmane su mi pomogli da imam kontakte sa stvarno mnogo ljudima u Kumanovu i to mi je dovelo do ideju da ja to sve što mogu i moj odnos sa ljudima da to nadgradim u politici. Lakše vam je bilo, pretpostavljam, realizovati one svoje ideje kad ste uvideli da imate kontakte? Veliki broj ljudi dolaze, pa kad smo pričali, pa kod mene se rodila jedna ideja, pa da ovo ja građanima Kumanova i pre svega i Srbima da nekako pomognem. I to je moja odlika da itekako svestrano sam se zalagao za interese svih Srba. Lično sam potiskivao sam na stranu, a uvek sam se borio za opšta dobra. I to je i jedan od mojih parametri i moja odlika u prethodnom periodu. Nadam se i u budućem. I ja se iskreno nadam. U predizbornoj smo kampanji i koliko ne bi želeli da se dotaknemo nekih ozbiljnijih, sirovijih tema kada je politika i predizborna kampanja pre ovih izbora u pitanju. Ja bih morala ipak pitati vas na koje biste inicijative dali prednost kada se radi isključivo, kada govorimo o ovoj predizbornoj kampanji. Inicijative u smislu inicijative koje bi pomogli Srbima još više u razvoju, ne samo na lokalnim nivoima, inicijative partije uopšte. Zato što je u pitanju jedna velika operativa kada pričamo o vama i o vašoj funkciji kao predsjednik izvršnog odbora. To je jedna funkcija koja omogućava da podupirete i da podržavate sve programe koje vaša partija, pretpostavljam, zacrtava na sastancima i tako dalje. Ovako, pošto dolazimo u kontakt sa mnogo ljudima, znači, i dobro je to. Imamo veliki broj inicijativa, znači, ali ne su samo inicijative samo iz Kumanova, nego i iz cele Makedonije. Naša politika je veoma prepoznatljiva u prethodnom periodu. Znači, postali smo jedan politički subjekat koji tekako
je zračio sa pozitivnom energijom i sa onom energijom šta znači dobrobit za sve građane, a posebno za Srbe u Republici Makedoniji. I traženi smo. Veoma smo traženi baš po ovim pitanjima. Bili ste mudri, doveli ste nove ljude, mlade ljude sa idejama i to je uvek prepoznatljivo među građanima. Osveženi smo redove po svim nivoima. Znači, u mladinskoj organizaciji, u rukovodstvima opštinske organizacije, u rukovodstvima aktiva žena. Znači, sve su to novi ljudi koji zrače sa nekom pozitivnom energijom. Dali su nam, malo nas starijima, znači jednu novu energiju da plus ovo odradimo najbolje što možemo i da možemo za sve Srbe i za sve građane da napravimo jedan bolji rezultat, da preokrenemo ovo sivilo i da u narednom periodu mu uđemo sa jednom pozitivnom energijom. Znači, inicijative dolazi iz svih sredina. Nekih sitnih, nekih krupnijih projekta žele Srbi. Znači, definitivno imat ćemo veoma veliki angažman i sa predsjednikom partije smo se dogovorili da sve naše pozitivne iskustva da pretočimo u kampanji, u koaliciji, da što više građana vidi da stvarno iskreno se zalažemo za neko bolje sutra, da ova država i tekako da konačno još bolje i prosperitetnije krene u narednom periodu i da blagodet, jednostavno satisfakciju u životu dobije svaki građanin. Nemojte uopšte da brinete oko toga, narod uvek prepozna kvalitet. Pošto ste i savjetnik u opštini Kumanovo, ne mogu da vas prosto ne pitam kako zamišljate ovaj grad za jedno, recimo, 10 do 15 godina. Vizionarski, onako. Pa ovako. Distancirajte se koliko možete i budite sada van partije vaše. Kao građanin vas pitam. Ovako, kao savjetnik sam došao do, znači stvarno smo vidjeli svu moć koja ima lokalna samouprava. Vidjeli smo šta znači da imaš iza sebe jednu najveću lokalnu samoupravu, jednostavno i najveći grad, među najvećih gradova u Republici Makedoniji. I mislim da do sada nismo postigli ono kao grad ono što je trebalo da bude. Znači, Kumanovo pa i ne izgleda neko svetlo mesto za život u ovom periodu. Ono što bih želeo za naredni period, znači da Kumanovo da malo drugačije je uredjeno, znači da ima mnogo propusta, znači od čistoće grada, znači fali nam i tekako jedan urbano sređivanje grada, znači to je veliki propust. Fali nam jedan centar koji bit će prepoznatljiv, a sada nije prepoznatljiv. Fali nam jedne... U koju smislu centar? Kakvi centar? Veliki centri grada koji bit će obeležavanje jednog grada sinonim. Za sada mi nemamo ništa u Kumanovu. Mislim da u narednom periodu uspjećemo nešto da uradimo. Biće teško. Biće teško definitivno, ali nadam se da sa kreativnim idejama, sa novim ljudima, da konačno grad će da krene u pozitivnom smislu i da ne samo grad kao grad, nego i prigradska naselja da zažive, da ne pričamo o nekim stvarima koji su i tekako potreba građana, kao kanalizacija, vodovod i ovo. To su neke stvari koji i tekako mora da se završe. Znači, nama potrebno je neko drugačije uređivanje grada da bi mogli da zaličimo u narednom periodu jedan novi evropski savremeni grad. Kada biste imali takvu moć, da sada nešto konkretnije da vas pitam, znam da ćete biti iskreni, ali kada biste imali konkretniju moć da recimo rešite pijac u Kumanovu, gde biste ga dislocirali? Ako se prvo složimo da je pijac rak rana ovog grada, u smislu parkinga, u smislu prvi utisak
bilo kome koji dođe u Kumanovo, nije dobra slika. Kako biste ga rešili? Ja mnogo volim kada pričam o konkretnim stvarima. Ne da vam ne verujem kada ste rekli biće teško, ali biće bolje, nego kada bismo uspeli zajedno da postavimo osnove nekih ideja i kada bismo svi zajedno radili na realizaciju tih ideja, mislim da bi bilo mnogo bolje, znatno bolje za sve nas. Recite mi samo lokaciju. Neka nam to bude polazna tačka za neko bolje sutra. Zato što svi jedemo i svi idemo na pijacu svaki četvrtak i nedelju. Da. Momentalno oko pijace stvarno je urbani kaos. Znači, definitivno je najveći problem grada. I to smo diskutovali na sednicama saveta i preuzimalo se sve da se preuzme, samo da se to sredi, ali do sada delumno nije uspelo. Da bi dislocirali pijac, tad bi trebalo da vidimo gde bi mi kao grad imamo lokacije dozvoljive da to sredimo. Mislim da to je jedan veliki projekat koji i tekako zahteva veliki angažman i velike resurse. Iskreno kažano. Možda bi izvadio van grada, ali građani kako će da prihvate to. Znači, ipak to je sveobuhvatna analiza i pre svega možda bi mogli da tu vidimo i građane, njihove inicijative, gde bi im najviše odgovaralo da bi mogli da postavimo pijac kako jedan objekat da bude reprezent gde bi mogli da dođemo do jednu kvalitetniju i čistiju hranu. Možda i mi građani puno tražimo. Da bude blizu, da ima parking. Ne bih rekla da puno tražimo. U suštini tražimo osnovne ljudske vrednosti da budu zapažene i to je to. Ne da smo previše skromni, nego jednostavno verujemo u to. Ja sam 39-godišnja žena intelektualka sa visokim obrazovanjem. Šta biste mi vi ponudili u smislu da verujem u vašu kampanju još više za bolju Makedoniju? Šta biste mi vi ponudili? Nezaposlena sam, radim honorarno već toliko godina. Ovo je moj honorar ovde. U školi isto tako. Šta biste vi meni ponudili da ja ostajem ovde kako bih verovala u bolju Makedoniju, za koju se vi u stvari zalažete svim silama u koaliciji sa vladajućom partijom? Kad bi bili sastavni deo naše partije, bi uvideli da i tekako imamo dobru viziju. I ako bih rekao da kod nas rad i poštenje u radu partije je kvalitetno nagrađivano. Znači, na taj način lično vi bi doveli satisfakciju, a mi bi doveli kao etnikum ili kao zajednica bi doveli jednog kvalitetnu osobu na određenim lepim pozicijama. Ali ja nisam Srpkinja, šta ćemo s time? Pa kod nas i ne mora da bude Srbin ako poštuje statut i aktivnosti i programske ciljeve partije. Znači, jedna odlika kod nas je da mi tekako imamo najveći broj Srba, znači obuhvatamo, znači, ali ima kod nas i Makedonaca koji su prihvatili statut i programske ciljeve partije i koji se iskreno zalažu za ostvarivanje tih ciljeva. A kad imamo tu celokupnu energiju, kad pretočimo u kampanji i kad onda vidimo da i tekako ova koalicija ima rezultat i zato je i mislim da smo i mi sastavni deo te koalicije.
Želim vam puno uspeha na predstojećim izborima i komparativ se uskoro završava zato što je bio zamišljen u suštini kao jedan projekat 8-mesečni koji je trebalo da podrži i podržao je, nadam se uspešno, ne samo srpski jezik preko kulturnog segmenta, međutim, pružao je informacije svim Srbima na lokalnom nivou, ali i šire, zato što smo bili emitovani i u nekim drugim lokalnim televizijama širom naše države, takođe putem streamovima i putem našeg web sajta, uredno i redovno. I prema tome, htela sam da vas pitam za kraj, nadajući se da ćemo sarađivati, kako što ste rekli i sami, kao što ste istakli, putem vaših inicijativa, nadam se da će i komparativ biti deo te inicijative. Sarađivati je jedna stvar, ali konkretno, opet ja za ono konkretno, hoćete nam dati podršku ukratko da nastavimo ovaj projekat? Definitivno. Zato što ima dobre reakcije. Jeste gledali do sada našu emisiju? Skoro svako. Ne da ste bili dužni zato što ste Srbini, već zanima me reakcija Srba, ne samo u partiji, nego vi imate sigurno više kontakta nego ja, da čujete odziv ove emisije. Veoma dobro prihvaćena emisija. Realna emisija koja i tekako je i lepo je u ovom gradu da se čuje srpski jezik na TV-u. Lokalno. Sa prihvatljivim greškama u padežima. Da, definitivno. Ovako, za da vidimo da ćemo se sarađivati u narednom periodu, ja bih objasnio ovako. Znači, naš predsjednik partije je član Komiteta za saradnju Srba van Srbije i dijaspore. I u prethodnom periodu, znači, na nekoliko sastanka koji su održani, znači, u Beogradu, pored nekih drugih tema je izričito predsjednik je potražio da u narednom periodu da država Srbija i nam omogući da u Makedoniji informisanje Srba da bude što raširenije i što bolje i kvalitetnije. Eto nas. Tako da, eto vas. Znači, mislim da ćemo u narednom periodu i tekako imati saradnju da bi mogli i tekako sa dobrim temama da dopremo do što više Srba u Kumanovu, a nadam se posle da i u Republici Makedoniji šire. Jeste li svesni da sam vam upravo javno potražila jednu vrstu sponzorstva? Ali hvala vam što ste bili naš gost danas i kao što sam rekla, želim vam puno uspeha i lično i profesionalno. Zaslužujete kao čovek sa vašim principima da ostvarite taj uspeh i nadam se skorom viđenju. Hvala i vama za što ste me pozvali da budem gost ove emisije. Svaki su izbori test inteligencije. Vaš je koeficijent veliki zato što birate nas. Doviđenja.